imamo izjavu Vladimira Putina vezanu za evroazijske integracije koji kaže da to kada je Srbija u pitanju nije tema. Mi imamo vrlo jasne izjave najvažnijih međunarodnih faktora ili činilaca, ali mi ih tumačimo na način na koji to nama odgovara. I zato mi dan danas verglamo u mestu i zato posmatramo i gledamo kako nas svi drugi pretiču i zaluđujemo se u nekim obmanama, u nekim fantazijama, da smo mi neki faktor i da od naše dijaspore u Americi zavisi da li će pobediti Donald Trump ili Hillary Clinton, da od naših nekakvih biznismena poput Den Tane zavisi, mislite Den Tana nekog i nešto komentariše, to je da čovjek umre od smeha. Dakle, mi smo narod koji niti razume u kom veku živi, u kom vremenu živi, niti narod koji shvata da je jedan mali narod koji mora da pokuša da usladi svoje interese sa interesima najjače i najmoćnije svetske sile, a to su Sjedinjene države.